Ingwane Media Production isikhona. Sinibingelele babukele emakhaya be Ingwane Media kanti la uhlezi na njengamanje wena ukuthi ke insizwa kaNgwane kanti ke mbukele ekhaya mapla ukhona sanibingelela bakithi endaweni zonke endla nasezantsi lapha khona ke Ingwane Media ke mbukela ngisena ke namhlanje umprofeti umswele sabingelela umprofeti umswele siyathemba ukuthi siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje bese ubingelela nababukele emakhaya. Siyabingelela msakazi siyabingelela balalele emakhaya kunina nonke umprofeti ke so ithongo ke mengikhuluma ngesidalwa into efuna ukuthi igezwe ihlungwe ukuze kungenelele lo moya wedlozi wethongo nomuntu uzwa kunjani wemuntu ongangithanda into zami mazikhanya kanje uzwa kunjani wemuntu ongangithanda izinto zami mazikhanya kanje uzwa kunjani wemuntu ongangithanda impilo yami mayithuthuka kanje kwehla kanjani wemuntu ongangithanda